Zdravo svima, evo nas opet u GTA San Andreas gameplay. U ovoj epizodi samo ćemo neke dodatke, ćemo da ga obučemo i ćemo da ga obučemo, tetoviramo, vidjet ćemo šta ćemo još. Možda bude neke epizode kad budemo išli auto da malo tune mune, tun. Za sad ići u stvari u T300 pa ćemo ići sad. Ujebate. Sorry for this. Biće možda 2-3 epizode dodataka, ne nešto puno. Ove 2-3 stvari ćemo raditi, ništa još preterano ne. Idemo. Sve mi to lepo, Afrika. Idemo. Cijela tela ima tetovirano ovdje. Moću. Lepo preko cela. Left just... Te. Idemo, sve najskuplje, brate. Hey, hell money. Ove. Još pozadnje je ostalo fokus. Da, jeste. Nož, brate. Idemo sa desanu i onda još drugi deo da ga obučemo. Ako si nešto dodat ću, ako ne, ne. Znači imamo tamo box. Ćemo da to odrem. Ustaj malo da te bijem ovako. Kao lako, ovo je bilo lako. Prelako. Ajde. Da te nabodem, a? Bum. Nabudi si combo attack. Može. Knockout može. Uje. I još da ga obučemo. I to bi bilo za dodatak epizode. I sljedeća epizoda nastavljamo sa gameplayom. To bi bilo jasno 12 nas, 11 nas. Zapominjam se na čovjek. Mislim da je to možda 11 nas. Nisam siguran. 11 ili 12. Sad ko je... Da nagađam. Čim ga obučemo, završit ćemo unutra. Ja ću ovo lepo sve sačuvati. I vidjet ćemo se u sljedeća epizoda. Ajde bi veštao. Ružno.
Nemam pojma šta biram. Nagađam. Nije loš. Ali nisam vojnika glopit. Ne znate. Eto. Moću juče oduzem, a. Niste vidjeli, ništa niste čuli. Ajde, uzet ću. Ajde, još 2-3 majice proverim i to je to. Opa, mandam. Da li to što je tražim? Možda i nije. Brate, neću seljaka da uzme nekoga. Šibre tamo. Možda to ova, nadam se. Povraćam se. Gruv je zelen, gruv je fino. Besna. Svem. Promo. To. Nije. Uzet ćemo ono što sam... Ne, ovo ćemo imati. Snemo pantalone, ako... Mislim da ovdje nema nikakve pantalone. To znam. Crna ti kepa. Možeš. Igraj ti. Ali što troši moje pare, to ništa, a? Ne. Ne. Nema ja već svikari nikakvi. Ne. Onda ćemo ovu. Možeš. Ček, možda je... Plavo, da se malo uklapa u ovo čudo. I mislim... će to biti to. Možda kad ga budem drugi put. Manje više. Ouuu. Šabri dobra, male daj pare. Što ne može pare? Čuko jedna. Biš mi da... Šta bre ti neće čučiš, a neće čučiš, sada ćeš. I opa, Gangnam Style. Picadro. Ode mi auto. Nije fjer. Ode auto, nemoj, molim te. Baba, begaj tamo! Moja legendarna priča s babom ubila moja baba bazukom. Bazuka plus baba jednako Terminator. Ej, zajebanci ukucao šifru još pre dok sam igrao. Ukucao šifru, napam da me svi napadaju, odjednom samo vidiš baba, ja izađem taman iz bolnice, odjednom vidiš baba sa bazukom. Bolje nisam izlazio iz bolnice. Legendarna priča. Moja ekstremna priča. Ja sam pucao od smeha koliko je to bilo genijalno. I sada završavamo klip unutar kao i uvijek. Uvijek se završava klip u kući. The House je. Ljudi, to bi bilo to. Vidimo sljedeći epizodi.